إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بالوبار خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام زين الدين الإمام البخاري ثم إلى أرواح الإمام زين الدين المالبري والإمام القسطلاني صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Jabir bin Abdullah al-Ansari saking Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Jabir lan Sayyidina Abdullah. Nek nggih bener. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temeni Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh rahimallahu rahima muga-muga rahima melasi sapa Allahu Gusti Allah rajulan ing siji wong lanang. Sifati rajulan samhan kang gampangan samhan kang gampangan idza ba'ah ari kalani adol sapa si rajul wa idza ishtara lan ari kalani tuku sapa rajul wa idza qtada lan ari kalani nagih sapa si rajul nagih utang maknane. Rahimallahu melasi selalu memberikan rahmat kasih sayangi sapa Allahu Gusti Allah rajulan ing siji wong lanang samhan kang gampangan idza ishtara idza ba'ah ari kalani adol sapa rajul wa idza ishtara lan ari kalani tuku sapa rajul wa idza qtada lan ari kalani nagih sapa si rajul. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kasih sayangnya kepada seseorang seandi sifat samhan ning teluk keadaan idza ba'a munajual gempangan idza ishtara munajual gempangan artinya dza samahatin gempangan beneka diantarana kelaban basyasyah kelaban wajah saya menyenangkan mataber omongna bagus wajahna senyum nah mun ngalak bete tak wenya cek sampai tak oleh bete karena sampian alako king sekira orang meler tak kasta sekira orang meler wa aromasa masih letak mode harganya standar tak kelarangan. Nah boleh mun lebih orang yang reng tak ngerteh tambah deng-gendeng. Sifat orang si oleh kebelasan dari Gusti Allah
samhan idza ba'ah munajual engki paneka samahah masih burung ya tak ngamuk wujud loman ya tambah ceknya banyak nambah setengah pergem bae mun bikian ya setengah megi nih tambah alhasil samahah nika musamahah napanya mana samhan nika bisa kalaban basyasyah wajah saya menyenangkan samahatul wajhi muwana nyenengeh kemudian waljud loman dididik tambah enten tak pas ada susun beri permen ada susun beri permen long bolong aja diki mon mele rokok mele apa bajar beri permen aja tak samhan nih kenyaman mungku tak ada susun pebeli pesen orang neka anu jangan kau takut kalau payang engkau tembang di otang gebaan baan biasa orang kangko mon koper mon lebat ambui mon tak koper tak apa-apa seneng orang sini kan samhan mon jual gempangan tak banyak ngalak bedeh tuku pirang renteng kerupuk telu aja kakek oh ya tak tambahi golek tambahan sing rodok anu setir-sutiran gubul keng gawe tambahan tambahan le bagus nika samhan idza ba'ah munajual gempangan enten tak liyak negosiasi nenten tak melarat wa idza ba'a munajual ya napa samhan wa idza ishtara mun meleh takdit medit naber berapa ribu nyeralah 1.500 saya kurang 1.000 kayak taber cebeli jeruk beda saya beli cesobu tade sudah rosokan beda kerupuk ada jualan banyak mau naber sampean taber keng wajar seberang perjaring sampean de Indomaret Alfamart tak naber dek beli je naber dek meracang naber mungkin ngending amalai datang ke sesemak malai sesemak bayi niser mau naber ijadit medit tongku ngerah moso itu jaring cukur kan 5.000 tabar 2.000 berapa berdana beli je kodir dulu nggak mau ketok kodir toleh kok aku cek budine compo ini bagian kok pendeng ya tabar renjana cek karo berdana kodir paling 2.000 1.000 jadi saya kira tak nengah nyaba kodir moro lah napang kiri kodir tak kuat putus asa kodir lah eta beri tobi bumbu nih cuma yang kodir samhan kalah le hanya sekadar gempangan ngak nih kena orang nih keseneng orang seneng beda banyak pun contoh saya jual beli wase jual bakul bakolah napa nyaman terong napa nyaman nganjenganan nikah mungkin saya karena beri sahabat mau jual tak apa jumpon kayak tambah nikah tambah pun nikah orang medit sarana medit cek medit sebelum pebeden cucek ni serta tega gula ini kenyamanan tak samhan nih kan nomor 3 wa idak tado mon orang ni kan aki samhan artinya engkau tak mampu setia bila saya mampu tanggal 10 ya wis tanggal 10 dapat tanggal 10 ya ntar ya tanggal 10 tuh seporan kok kita oleh bila tanggal segemi tanggal segemi, oh ya wis tanggal segemi, dapat tanggal segemi, derma, aduh lopot, tanggal 5 bulan boleh, terus sahur tanggalan nih kah, tanggal 5 bertanggal 10 segemi boleh 30 karo bitu tanggal, yang baca tak niatnya orang aja, yang nakal lah,
Terus derma si kapa orang yang naki tak usah ngerampas atau nyita neka mon pacet orang ini betul-betul tekad bagus untuk nyaur mon naki bagus cek nyak benyan orang mon naki ini cek nyak benyan orang entaren kecomon kelaban terhormat EWA atau tabada remah lemon sambian posisinya se bene idak tado mon naki berarti orang se nyaur orang se aotang berarti ki sampean juga dituntut untuk samhan ki ya se aotang nih kan bene bah ruburun salepan merole deng magendeng pepe kempos sepedan lepetes ya ring ato sepetes mun tak kuat nyaur entare pente sabora janji selama orang nikah beri kemampuan nyaur tineng Gusti Allah keng tak gelem nyaur selama nikah orang tak gelem soki nih betek-betek ngak nikah mbona tapi mun sampean andi otang ka orang terus sampean mampu tulis serai malah tulis bebas sampean kelar sampean long molong mun kita seni ka tak bisa karena sampean pun ngane ngaje ka orang maqtulul ghani zulmun jaban Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sampean berbuat zalim ka orang tak mungkin sukses orang zalim nikah. Maqtulul ghani, orang saya beri kemampuan untuk maqtulul ghani, yani orang saya soki sampun mampu tapi edurundur, zulmun, zalim nikah. Ngane ngaji nikah nyaman. Tak kira kelem nyaman orang ngak nikah ni. Cek lah mampu. Ben kita karo pese dung tedungan, lah tidak ramai dung tedung pese noreng. Tau tedung tau gentang napa ngon di noreng kok jadung tedungan pese tedung mon pese panas tulis serai pese panas apa korbi budun jeraje dalam hadis lain tak senikah atek nikah riwayat dari Imam Ahmad bin Imam Turmudi menekanto dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari nengkanto riwayat dari Sayyidina Ahmad bin Imam Turmudi ghafarallahu lirajulin mimman kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza iqtada Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada seseorang yang hidup sebelum kalian semua sifat mereka tak katalah ahli ibadah sesiang malam enten cuma ni kata kana sahlan idza ba orang-orang lambat can Kanjeng Nabi man kana qablakum saudi sebelum makakeh can Kanjeng Nabi banyak saya sepora tu sana tineng Gusti Allah sahlan idza ba gampang mana jual tak repot tarat melarat mana jual enten tak mengambil untung banyak king pokoknya oleh hasil taknya merugi tapi lebih banyak dia beri manfaat ke orang benar untuk memperkaya diri. Sahlan idza ishtara, mun meleh juga gempangan. Artinya gempangan mun meleh napa nyamana tak naber tak medit kemudian mun pesena ke orang kita ngebe bareng orang EDP kada. Sahlan idza iqtada. Mun ketika naki juga gempangan. Neka etika dalam jual beli ni kebeda. Beda orang naber sepeda sampian. Sepakat ponan. Mun la tibi orang, cek ngalak cek mata tibi orang lain tak oleh ni kan nyaman etika. Mun sampai nawal jual lah. Penawar pertama ro bedeti barokah nikah. Walaupun tabernya lebih tinggi karena sampean mulai peta taber bi orang si pertama ben sampean deal nikah. Jangan Kanjeng Nabi alaika bi awalis saumi. Wajib kang kui sampean ki paneka kelaban orang pertama kali se naber. Cep mulai peta taber da orang siapa taber ke orang lain kecuali ini pun tak mampu sepertama. Mungkin tabernya lebih mode, tapi ini kebarokan, ini kenyamanan etika, tata cara dalam berjual beli. Fa inna ribha ma'as samahah. Beda je karo beni beda dunyet to.
orang semode ateh samhan niki juga beden akhirat boleh. Bener karo sekadar hitungan PC hasil manfaat ka orang ini lebih raja karena sampean kuku ning akhirat oleh ganjaran. Nek ganjaran. Fa inna ribha ma'as samahah karena bede nika iki peneka bareng orang semode atena. Tak pot repot. Ya. Sayyidina bahasa nyaman sahabat sepaling soki saya nyaman lupa Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini saking mempunyai kepiawaian kelebihan dalam jual beli ini di atas rata-rata. Pintar luar biasa. Cek saking umpama ngangkak betoh bener betul sih kena ngejual bi Sayyidina Utsman Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih kan bedoreng napanya mana bengir sini kini tong kelare nyari cukup rola mare sare tak ada keng monji saya nyari bede sekel mau nyari cukup bengir orang nih kini olian tak pati genteng keng lah abini do bengir baji lah apa nih saya kelak seneng ya apa nih saya lebih bengir olian lah kan bengir ria repot saya teru lah kan yang bengir lah Sayyidina Abdurrahman bin Auf nika Masya Allah dogeng nesu kota Mekah nika tinggal norok hijrah dek Madinah tanpa membawa bekal sepeser pun tanpa membawa apapun dari dogeng nesu kota Mekah depak ke kota Madinah karena lambek banyak dari kota Madinah ini akolak ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf relasinya banyak teman kerjanya ini banyak sampai matabar ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf ben butuh apa dari sengkok ben mon butuh bungkoh engkau adik bungkoh dua pele ke masih cocok kenengi kakek wanik ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf antara persaudaraan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin bahkan engkau andi bini dua kemasih cocok pele mon ban cocok apa ketebing kok ban butuh apa ban engkau debuna sahabat Ansor sebenarnya kota Madinah menyambut kedatangan sahabat Muhajirin karena tangi apa Pak karena cintanya ke Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdurrahman bin Auf nolak kepi tolak bungkoh nolak ruah nolak dia wis dia bae terakhir kok ke pasar di pasar kota Madinah barulah beliau ning pasar nih kemulain pun mengasah akal pikiran keluar napanya mana pembisnisnya keluar akolak nikah sampai pada akhirnya beliau nikah akolak jeren akolak jeren tak ngalak bete karo bete natalin tampar terkenal pun mode aja mau jual anurin akhirnya tamparnya kayak pepolong tamparnya jual ngalak hasil dari tampar dari nikah sampai detik orang sepaling soki Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini sampai Sayyidatuna Aisyah nikah dua secara langsung dekat dunia Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari benyakan munakolaan Pak jarak kurang lebih 5 kilo mungkin dari luar kota Madinah karena kota Madinah nikah haram Madinah ini sekitar 5 kilo kurang lebih kebaru ketemu mereka kocak haram Makkah haram Madinah saya kocak haramain tanah haram nah ini kota Madinah ini sekitar 5 kilo nih sekitar nikah Sayyidina Abdurrahman nikah kolana kita masuk dekat kota Madinah 5 kilo sebelum ampun ekeding kerupuk mau nyana sokono ontaj ya kolaan kain kolaan minyak kolaan deeran kolaan gandum kolaan kebutuhan saja sampai
keluarga Kanjeng Nabi senangkung Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tangkung nih kan. Kebutuhan ben keperluan. Ning akhir umur ning sampean. Emas-emas lantaan, emas dunia Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai saya mecel emas nih kan, sampai tahan kapalan tak kuat saya mecel. Saya aku mecel emas. Soki kenapa kira-kira? Saya mecel emas tak kuat. Minta sepora. Bekir ya naik kapi anan binen kapi mari kapi. Akhir umur beliau sama sekali tak ninggal dunia. So kini nggak nikah, empolai porak kapi, bagi ke keluarga Kanjeng Nabi, bagi ke sahabat ruah, bagi ke ya, sampai tak ada ludes dunia. Ini akhir umur tadi dunia sama sekali. Radhiyallahu taala anhu warḍah. Ini kebedemun beda orang andi jiwa-jiwa pembisnis ini kepacet benih keuntungan semata saya pikir, tapi ke depan lanceng masa depan lah kemudian lancar nih ke saya pikir mungkin kan pokok baju boleh tak boleh lah bacaan pokok baju pokok hasil dia baju ben lah apa gitu nempeng ben ya samhan kudu samhan ben siapa titit medit mau nabar ben sering tanya sih insyaallah dah jamin be nyaman orangnya nyamanan orangnya. Oh iya wes, pacet lora harus semua. Nah, napa mon ngoca maci ngoca guru ni kamanjan sampean apa bari bin? Loraan apa nyaman? Lora. Oh, lora jangan aja. Timon terkenal dia nyaman ji. Sare orang ben, tahu saya nyari kesabah beli tedung ya entar orang, wajib nempeng ji. Ayo OTW kare dia tok. Ya mulai tit metit gelu ji nabar orang. Oh sarah ya. Cuma tak boleh dari cepleng aja kok. Tenger bi orang bi pleng cepleng. Nah, jadi napa nyamana banyak para imah nikah. Di antara Imam Sari As-Saqati. Imam Sari As-Saqati ini kak ada keng bernama Baghdad. Wah ini kak imam besar nih kak Imam Sari As-Saqati ini kak. Beliau nih kak keuntungan dalam fil bai' wasyira dalam jual beli beneka. La yazidu fil bai' wasyira illa ribha nisfa dirham. Cuma ngalak setengah dirham. Berempat setengah dirham coba. Tak banyak pengalaman. Bete nih kan, benih tak alak kok. Jadi setiap bete orang lain nih kok 10 dirham, beliau nih cuma ngalak neng setengah dirham, tak banyak. Imam Sari As-Saqati, orang-orang hebat nih kak, tujarus salihin. Ketika pada salah situ ngeba'du tujar as-salihin minas salihin. Situng waktu melematu kelaban reka 30,000 dirhamin 30,000 dirham. Falamma kana al-ghadu bareng pula mare beli ekola adhafa thamanahu ribha 30,000 dirham. Boden separuh. Melonjak nih harga langsung drastis ongke. Fasami adzalikal ba'i. Orang saya jual kasta duh, mai jual bingko. Tahu dia tahan bingko. Bila jual, regana berapa? 30,000 dirham. Ingki peneka 30,000 dirham. Sedangkan bedena separuh mau jual lipat ganda sehari berikut lakun al-ghadu lakun. Akhirnya kasta. Pas orang yang saya jual peneka kasta merasa rugi. Akhirnya debu karena mereng kabar orang sesoleh seakolaan neka sambian ngobengi matu dak fulan bin fulan oh iya apa kasta orang lemak kasta iki polan makin 2 kali lipat harga oh ya marhaba ahlan wa sahlan entare ada waki atuhibbu an narji'a ilaika asalak. Apa ban gelem matur apa beli boleh ke ban? Ya pas saya tak gelem.
sehingga sampean tak kasta. Oh engki den kaula anu tak panapa boleh boleh. Lah ini kenyamana iqalatun nadim. Sunnah nikah. Berdebab nyamana iqalatun nadim. Iqalatun nadim nikah maknana engki peneka neremah ma dulu orang sekasta se ajual beneka. Udah keraja kencer pun pasti sepora tu sana orang sama Bali. Oh tak bisa cereng lemari bajar bingkok kor gelem. Rega seberi cereng seberi rega are rata-rata lo repot saya sepora mung ada je. Ila mon pahbade ring kasta ajual bene mele se kasta. Se ajual kasta. Aroma sa kemudian soro entare. Mon sambian kasta tore bebeli boleh. Neka akan maduna sambian. Ya repot Pak. Mon bener yang sesuai ongku. Kebun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang situng hadis man aqala nadiman bai'atahu, barang siapa yang mengembalikan barang pembeliannya kepada orang yang merasa apa nyamana kasta, merasa abane ke korang rugi ki korang ki bener rugi napa aroma sakasta jual beneka deka tegeungna aqalallahu athratahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya kelak di hari kiamat. Ki cuma nikah syaratah derma sakira orang se ajual bener semel se ajual kasta kemudian pas beli bisa sampean nikah etika dalam jual beli. Jadi mau nak jual lah, mau beli kisah kan, jangan sampai nabar bareng saya tabar orang. Ngocam biar ada orang saya nabar kalau. Oh tabar le beli. Haram ni kau hukum. Ngocak ada orang semeleh. Ruddaha hadza wa ana abi'uka ahsan minhu mithli dzalika tsaman. Pebeli bareng kaki je. Bingko ibrina barang selebih bagus regana pada. Jauh mapanan tang de. Wela percaja. Ari tang de congo aduh iya mapanan de. Wis pebeli. Haram nih hukum. Dosa raja nih ka. Mon bedere ngocanga nih kana. Annahu yahrumu al-bai'u 'alal bai' nyamana bai'un 'alal bai'. Ajual di atas ajual. Lemari meleh jual boleh. Kecuali kita deti. Pada matabar mungkin. Ki ada ikatan transaksi DP atau apa, ki pada matabar, ki resarian. Engkau nyare, mulai beri kok nyare. Bersih cocok, ada saya cocok. Ada saya beda pandangan kok kita apa tes srek. Hari tangan di pola cocok. Kok cocok din ban kimpon. King mulai cocok dak di noreng, mulai mejer tunya noreng pas ruddaha pebeli jeria. Njan sambian da orang semeleh wa ana abi'uka ahsana minhu bimithli thamani dzalika thaman regana pada king bareng lebih mapan ya reta bareng beli haram nih hukum jual beli ngane iki dosa raja nih ya otabe jual kelaban lebih mode berapa aja 100.000 mengkok jak 100 saya ketak melia oh lebih beli lah ya beda sema ya beda keseberi tu seneng haram nih hukum lah tak kira nyaman no direngak nih kan oh tapi seorang burung beda jual saya jual yang tadi baju berapa 10 juta ngocak pada rumah wis pembeli ifsah perosak jual beli nebe pembeli alas napa bini nebe pada rumah anak nangis sedok kebala sepeda motor jebolan benar tompa anak nangis sedok tangan antar ke SD dak tekan pak jedok wala tak nenganu terus dak rumah ya beli boleh bebingko padahal enten bedereng sekelar meleh lebih larang tenimbang penikah haram nih kok jual beli macam ngane ke perosak jual beli pembeli alasna macam-macam pon alasna sebini ngamuk reng tua tak gelem padahal lemari lah deti lah transaksi keng perlu nebede orang ngocak engkau semeliat
berengakake hadal mabi bi azida lebih larang dari tambang tenembang beli orang setetibi kaki bebeli kila nyaman orang halasna atau kar bis bina anak tangi si anak bebeli nikah termasuk dosa haram hukum jual nikah. Jadi mau taber orang senaber pertama nih entaren dari mayak berdereng naber seberia kangko dari maban mampu bagi ban mau ninja jinja. Jadi mau sampai nak jual tanah jual dari yang sekitar ada cuma jual dari yang luar. Kabeter orang setek temotok sepetok kemurah bangun compok sedeki kebe kena reng bine prostitusi tu sekian biar bareng kau tak tahu mangkana urus gelu menawal jual bungko khusus semak pondok semak masjid semak kiai semak madrasah semak musola congok tikal masih mungkin taberna orang ruah semak ruah lebih mode tapi orang bagus dia engkau harap hari mau beli dia kebe ngaji biasa beli dia orang bagus dia lebih larang keng sampean tak oneng orang ya akhirnya ngerosak dek di sana ngerosak ke pondok ngerosak dek masjid baca dengan jumatan ngerem mari jumatan keluar nggak moseng tuh sesampean seneka walaupun jual beli na asa mau sana keng sampean tak ngurus baca dapat tabar dek reng semak kada saya temotok sepetok lah la oneng sabenaran na sampean apa tabar mari tabar orang nikah bone mari tabar bi orang bagus nikah petabar lagi boleh katin apa nikah yo masih siapa mau tak sebrin jo tak jual lebih ya repot kada dia ada beli orang larang regana tapi orang pendatang saya temu tok seperti mana pendatang tapi tak ngerosak tak apa-apa Pak bagus kula sampeyan anti bahas nikah selina rasis ini aku paling tak seneng ada orang pendatang kapi pada pendatang ada bumi pangeran ya langit Gusti Allah bumi Gusti nah tapi ketika orang luar saya tak oneng ke adat jangan renggona tak tahu ke adat akhir adat sineng bungkona sineng di seluar gelek begitu sana orang padahal di sana gelek banyak orang yang bagus banyak orang yang soleh banyak santri banyak akhirnya ngerusak kongku sing rosak orang saya tak tahu cek guru santri alasan kok meleh dina ada tang tanah apa harus lebih kaki tapi semula nggak neka bon mati kutu bon paling nggak takut elaban kan repot bener takut sanggun mak mau elaban ya tokar semkar orang pendatang saya tadi boleh dina nah cuma sampean nikah hanya memperingati mun beli orang mun ajual bareng nyari orang yang setepak khusus semak masjid semak langker semak pondok semak musola semak para ulama orang-orang yang soleh niser masjid dah niser pondok car kacer akhirnya jadi penyakit nikah kalau pasti nikah tantak renten pasti diolak nikah pasti jadi penyakit engki lambe Pak orang yang selebete kanton nikah olap ponan olap baru saya tonton memang kian sobung kita tetap merosot tak mungkin seneka tapi paling tidak mon orang setoman ngaji tak seneka Pak toman maguru toman ngaji toman beri madrasah dina tak kira ban saroben ya karena pon lah karo benetang kurung kok tak toman ngaji dina ada tang tanang kok melegena kimpon lare tu sekiyo rengak nih kesangkun kula anti rasis nih tapi ketika pun ngerosak ketisa ngerosak deka lingkungan nikah ya bejeng tak bejeng pasah tak pasah tak taunya abe ruah padahal dana aben engki pada nyari rezeki tapi kan tak harus ngerosak akhirnya rosak kongku mau nikah dek lain ngajak akhirnya walaupun andi guru tolang karena pun lah terpengaruh bi orang si pendatang gelak gimpon lambe kecamatan Rembeng nikah mereng jeretan rengkona nyareng tak kodungan ini melarat Pak Rembeng nikah kena santri kena Yai Zainal Rembeng kena Yai Anas Rembeng kena orang hebat Rembeng bade pabrik
Pegawai noh, berdiri di man saya daftar lah. Bahkan dari luar kota. Luar kota ngekos. Lah kayak bini akeloi nggak dawat ekri. Ya weh pakai nama lain pun. Kelampian ketat, seneka, jalanan sampai ongkongku berubah kapi pun. Karena nikah pun lah, masukin orang-orang nggak nikah. Oke. Tak kerasa pak, perubahan nggak nikah tak kerasa. Ndak ada yang pakai nah. Marsine ka akhlak kah dek reng tua, dek guru nah, auba pun. Mon parlo agama nah mari berubah kiri ya. Karena orang berubah tak langsung. Makan kulanya ontolong ke sampian. Mon sampean di tanah, di compok, di mengkang, di karangan, mon jual lah. Petaber dek orang seetemu. Sepacet padeng akhlak bagus kelakon saya. Jual dek orang pecandu narkoba, pecandu ganja. Semak langker semak akhirnya ki taruh karuan tetina ngerasa kongku tikal mungkin taberna lebih mudah tapi sampean bisa bantu ngapong jelepnya mana jual saya bagi jual nah, jadi sampean tetap oleh kencerna karena apa yang doreng saya tepak nika nah sini paham ki nah, nika dalam bab jual beli cek moro bagi ka orang semoro larang naber sepertama ro entare awalus saum orang sinaber pertama ro entare derma ya eta ber orang sebri ban kelaran je mun tak kelar notop ya bede sinotop pah bengal sebri ya keng sampean ragu re tak pate gena mun sepertama ro yang bagus keng regen tak cocok bagi kerwa bela lah karuan senek kada ki akhirnya kikila non sebu bodoh neng tisa perumahan neng datang perumahan mandi mana pak bodoh yang Kristen ya bodoh yang anu ya bodoh ampon iki pun mulai iki pacet zaman ini kan tak tambah bagus zaman tambah abin ya tak tambah bagus tambah semak ke kiamat ya tak tambah gena manusia az-zaman lam yataghayyar wa ahlu zaman mutaghayyirun mun zaman tak berubah keng orang yang berubah. Nah nikah bab jual beli tetimun sampean meliyah watabah ajuala perkembangan cek berat melarat karena neneng kanton nikah berkesempatan untuk beri manfaat bisa tolong kau orang ya benar hanya sekadar beteh atau apa untuk memperkaya diri tapi lebih dekat beri manfaat orang lain ngantar muka titik masih manfaat ya teti sawal jual apa bay ya pesamhan perkembangan babu man anzara muhsiran wallahu alam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب به الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم جميعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الكافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الإمام القسطلاني ثم إلى روح الإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الأبارس قطب الباري الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح قطب شط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي ثم إلى روح المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا أولاد رمضان وإخوانه قطب الواضي الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة حبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وكي عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن در الحداد ثم إلى روح قطب الغاث الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد هاشم قرسي والحبيب شيبة أبوتي والحبيب عبد الله الحداد ساقي والحبيب حسن بامون والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف كبو ناقوم والحبيب هادي بن شبوخر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن سعيد حميد تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صلاح الدار سلام ببينونgan ثم إلى روح كهجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كهجي عبد الحليم جاسم كهجي عبد الله محسن وزوجته كهجي معروف عارفي وأصولهما وفروعهما ثم إلى رسول بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويؤتي أعمارنا في طاعة ورضاه ويمن علينا بكمال محبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء والاهتداء وبسناف الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة الخير ويحفظنا من جميع البؤس والضير وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير وأهل العصيان وعلى من أسلفنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.